Crucify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aarugan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako
Malakyaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Matapos kang yurakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Inapay na ang buhay panupaya yun ang minsan alila masaleser ang kakatamong video pauli na ning internet at atin lapang dita ka diferensya din kakatang kamera. Isadya tamong ngini kakatang sarili king pamagdaon kaniting misa kapamilataning pamanyisi tamong kasalanan at pamanyawad kapatawaran king mayupaya at mapamakalulong Diyos. Kampanan tamo iti king saguling katayhimikan. Iyagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, King pamisi, pamanga mano, ang pong pamanyapat, King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Maya, pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay, panikapo ko, kang Nona Mariang Kapilanman Birhen, karing sa blangangelang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos, sa mayupayang tutupakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Dios, asibul ning sablang lugod, nuan ka king ganakamong makakintal king puso ning tao, nuan ka king pamamyemo king anak mo kay kami, anting kamasalan ning alang kupas mong lugod. Emoy paintulot ing pikawanyan mila ring pisan metong mo, ding miyasawa, ding pengari at ding karelang anak, ing anak mo at ing kayang iglesia, ding mikaluguran king karelang tulat pagsalbat. Bustan mong mirengan king maglalang at alang patanat mong lugod. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibad, king libro ning Henesis. Nga naning ginong Diyos, mayap ing magdili-diliyo ing lalaki, lalang kong kasawp na. Inya ibat king gabon, ing ginong Diyos, niyubog yang niyayaliwang animal at niyayaliwang ayo. Dela na king lalaki, bande nanong lagyo niti. Nano mang lagyong binyeno king balang metong karelo, yo ing meging lagyo no. Dini nanong lagyo ning lalaki, ring sablang animal, amatunod at malyap. Ding ayo, dapat metong mankareti, alang meging karapat dapat maging kayantabe no. Kanita pe patudturaning manyaman ning ginong Diyos, ing tao, at kabang matudtudyo, lekone ing metong karing tagyang no, at serane king laman, ing lugal a penibatan no. Kanito, gewaning babayi ning ginong Diyos, ing tagyang akinwana king lalaki. Delane king lalaki, at nga naning lalaki. Ngeni, mikaatin kumuring kawangis, itiing kabudbutol ning kakong butol at laman ning kakong laman. Mayaw siyang babayi, uling meni batanyo king lalaki. Itiing sangkan, nung bakit ing lalaki, lakwane tatang no at iinduno, ban makiabe king asawa no, at ilang adwa, maging metong nalamong katawan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Panwanan mo kami, kay kabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Panwanan mo kami, kay kabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Panwanan mo kami, kay kabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Panwanan mo kami, kay kabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Mapalad loring taong maming tuking Ginoo, at mabibiye tutupad karing kayang kautusan. Mga biyayan ko king bungo ning tipagalan mo, maging masaya ka at minawa ka biye. Panwanan mo kami, kay kabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Panwanan mo kami, kay kabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. King pi bale-bale mo, ing kekang asawa,
mangari aking ubas sa mabunga, makapadurot king kekang dulang. Dinganak mo, mangari lang sa giwang olibong tanaman. Panwanan mo kami, kekabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Panwanan mo kami, kekabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Makanyanyang mipala, ing taong maming tuking Ginoo. Ing Ginoo, bendisyon na nakasama libat king Sion. Akit mo sanang minawa ing kabiyayan, king kekaban ning biyemo. Panwanan mo kami, kekabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Panwanan mo kami, kekabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Kumaba ka sabiye, banpatiya po akit mo. Ing kapayapan, manatili king Israel. Panwanan mo kami, kekabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Panwanan mo kami, kekabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Panwanan mo kami, kekabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Panwanan mo kami, kekabaning biyemi, panwanan mo kami, Ginoo. Pamamasang iba't king sulat garing Hebreo. Jesus may gawayang mababapang ditak karing anghel king sinaguling panahon. At ngeni putungan ligaya. Agpangking kaburyaning Diyos, takmanay kamatayan para kay katamuan. Ngeni akit tayang liputungan kaligayan at dangalan, paulining kasakitan agkayang delanan. Ing para sa haning Diyos, yapiningida keno king kayang ligaya, ring binangdakal karing kayang anak. Karampatan mong tutu, tingin Diyos amiglalang at papanatili king sabla, gawa ning ganap king kapamilataning kasakitan, Jesus. Ing pamuntok apanibataning karelang kaligtasan. Jesus, ing papagbanal karing tao, yang ponding taong papagbanalana, metong lamoy pa. Inyaen o pikarine, ausan kapatag na ring tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nung mikakalugod tamo, ing Diyos mamaleya kaya katamo, king ganap alugod. Ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Marcos. ligaya keka o Ginoo.
Linapit la kang Jesus ding mapila na pariseo, burireng pakirakpan pamagsalita, king pamagsalita, no? Sabihan mo kaya kami, ngarang kinutang, ipaintulot ning kaya katamong batas, i-diborsyo ning lalaki, ing asawa na. Nga ng Jesus karela, nano yung kautusan na binyen ng Moises kaya kayo? Ngara namang may kibat kayo, pepaintulot ng Moises ing gawa yung kasulatan ing diborsyo ing lalaki, kay ba't malyari na lang mikawani? Sinabi ng Jesus karela, sinulat niyang Moises kaya kayo iting tuntunan uling tutu kayong mga siyas a puso. Dapat kanita pang minuno, inyang lalanganing Diyos ing sabla, lelanganan lang lalaki at babae ring tao, at ulinaniti, lakwanin ng lalaki, itatan na at imano, at makyabe kingkayang asawa, at ilang adwa, maging metong lamo. Inya enalamabilang adwa, no ne metong nalamo. Ding piyabe na ning Diyos, enala dapat pikawanyan ning tao. Inyang karino bale, pasibayo ring alagad kit nan de Jesus tungkol kaniting bage. Sinabi na karelo, ing lalaking kawani king asawa, no? At makiasawa yo king aliwa, mikakasala yo laban king kayang asawa, makipangalo ko diyo. Antimurin, ing babaeng kawani king asawa, no? At makiasawa king aliwa, makipangalo ko diyo. Ding mapila na tao lalapit dala kang Jesus, ding anak, bana lang itong pagkarela ring gamat, no? Dapat pengamanwan dala ring alagad ding magdala. Inya nga pansinga ng Jesus iti, mimwaya at sinabi na karela, paborenyo lang lumapit ka na ko ring anak, ayula babawalan, uling para ka ring antikareti, ing kayarianing Diyos. Tandanan nyo, ing ninumang etanggap, king pamagari ning Diyos, kalupan ning pamangananggap na ning anak kamalati, ay amilog ka rin. At kinawol na ring anak ang mga lati, timpak na la ring gamat na, king balang metong karela, at binindisyonan na la. Iting mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Masakit siya yung ebanghelyo ngayon. Ipaintulot ning batas ing diborsyo. Na ano yung turuno ning Diyos. Ding adwa maging metong love. Na ano yung kabiliyanan ning pamiasawa ngayon kasalukuyan. As na yung kakomplikado. Subukan kamong pakiintindihan niyo at pigunaman ng mensahe, no, ng Ebanghelyo. Mumuno, lepitan de ang pariseyo ng ginutamong Yesu Kristo. Ban subukan de nung kanino ya pumanig at nano ing posisyon na dapat balo na ng ginutang Yesu Kristo yung pamisip da. At kaya gawang posisyon kaya makibat uwa o ali. Noon kalupan na ni metong nga maestro, ituro na la, deng makiramdam karela, kayo ang papareng pariseyo alinapit kayo. Ipaintulot na ning batas, ing kawanyan, mo kawanyan, mo, idiborsyo ne.
ning lalaki ing asawa na. Para ka rin pariseo, para ka rin Hudyo, normal ing lalaki i-diborsyo ni ing kayang asawa. Mayayakit chini kayang libro na ning Deuteronomio. Kung ako translate, nung ing meto nga lalaki makiyasawi king meto nga babae at kaibatang mikasal ing babae ka nais-nais, ka lugod-lugod kay lalaki, uli na ning masanting ng papakit o kaduda-duda ng ugali o gagawan, nga na ning libro na ning Deuteronomio, pwede ning kawanyan i-diborsyo ning lalaki ing asawa ng babae kapamilatan ning metong kasulatan at kabiyan na ning sulat alala pwede ning makiasawa yung babae kingaliwang lalaki. Ito yung meging paralan ng Moises. Bayo ito at yung pangaliwang paralan. Ngin, ingkutang nanula rening bagi kalugod-lugod masanting amaging sangkan asawa ng babae. At yung mismong Hudyo atin lang ausan ng schools of thought, atin lang miyayaliwang posisyon, ating stricto, ating liberal, ating pekar liberal. Po, ing mumuna, ing turo ng Rabbi Shammai, ing pwede mong sangkan, ing lalaki, pwede nang i-divorce ing babae, nung ating iskandalo. Nung ating iskandalo. Ano yung iskandalo nga ito? Adultery. Pami ka pangalugod. Atin kang asawa, atin niyang babae, o atin niyang lalaki, ing babae. Aliway babae, aliway lalaki, atin niyang babae. Yan nakalupa kay katamo. Po. Nung ing babae, asawa, atin niyang may kipangalugod siya kay metong alalaki. Ustong milyari ito nga ng Rabbi Shammai, pwede na ning kawanyan ng lalaki, ing asawa ng babae. Ing turunan namang Rabbi kay Hillel, basta makasoray ng asawa mo, babae, pwede mo neng kawanyan. Nanulareng niya liwang kaso. Halimbawa, melang nising nasi, pwede mo neng kawanyan. Nung ing babae, may kisabiya mo kay metong aliwang lalaki at ikit na ning asawa nito, pwede na neng kawanyan. Leni ring liberal na posisyon. Nung halimbawa, ining asawa ng babae, may salita ay tungkol ka rin kamag-anak na ning lalaki at daramdaman na ning asawa ng lalaki. May salita yung masanting. Dahil kamag-anak mo, burida mo pera, pwede na ning kawanyan ning lalaki, ing asawa ng babae. O kaya, gustong yung babae, makitaktakan niya ka rin aliwang babae at makipateyo. Pwede na nang gawan yan ng asawa ng lalaki, ng asawa ng babae. At yung katlo, Rabbi Akiba, maski na guilty ing babaeng asawa, basta buriling kawan yan, eda nakaburi, kile, makona ka. Eda kaburi, malakak ka. Kawanyan da na ka. Pwede. Ore taring niya luwang atlong posisyon. Stricto, liberal, teka liberal. Anyapin ang ginutamong Yesu Kristo,
may baldog nung sano kareting posisyon na reti ing kampiana, nung sano kareting rabay tuturo ing panigana. Ali, nanong giyawanan ng ginutamang Yesu Kristo, limpasan ing tuturo ng Moises king libro ning Deuteronomio at belikan nanuwari ing pamisip na, ing plano na, ing burin na ning Diyos. Ining sasabihanan ning mumunang pamamasata mo, ing libro na ning Genesis, lelanganong lalaki, ampon babayi, paulinanita ing lalaki, ating babayi, lakwandoreng pengarid la, miyabel la, maging metong la. Ing Diyos, yang misan metong, karing lalaki, ampong babayi. Therefore, nung piyabi no ning Diyos, dening adwa, lalaki ampong babayi, alang nano mang batas, alang nano man okasyon, asukat lang mikawani, para king Diyos, pangkabang biya, ing biya talasaw, aliyamo for 5 years, aliyamo for 10 years. Ang yampang asabi tamo ngeni na nang minsan talagang ing pamiyabe na dengadwa impyerno na. O yan na makasaw kayang pangatawar. Pero ang turunan ng ginutamo Yesu Kristo, adwa la rin sa sabiana. Muna, maragulya, respeto ang ginutamo ng Yesu Kristo, keng babay, kareng babay. Ituturing na lang tao, kasi kanita, tibandyan la, reng babay. Pwede meng kuwanan, pwede meng isubli. At kining binasa tamang ebanghelyo, nga no, nung ing babay, makipangalugod siya, kawanyan yung asawa na. Puri na masabihan, ing babae, pwede yan naman ating sangkan, kawanyan yung asawa na. Naning puri na sabihan nito, para king ginutamang Yesu Kristo, ing lalaki, ang poning babae, pantela. Ing lipunan, yang gagawa, kultura, para elapante. Pero manibat niyang 19th century o manibatan niyang makapagboto na rin babae at makatalan na lang posisyon, megaral na lang, boss na pa, ngini, lalong titingkad. Kanita, yung babae kay niya mong kusina. Pero ngini, yung lalaki kay nalanamang kusina. Pwede nalanamang kay kusina. Daragul, ing kamalayan. Ining turunan ng ginutamang Yesu Kristo maging pante. Ing turing tamo, king metong at metong, lalaki ka man o babae ka man. Lelanganak ka ning akong ginoo. O itapo rin sasabihan na ning ginutamang Yesu Kristo, king kayang pakibat. Anyapin, ginawang posisyon. Kitnande at tsukeng batas, ipayang tulot na ning batas. No karino dela, keng batas, dela no, keng plano na ning Diyos. Keng plano na ning Diyos para king lalaki ang pong babae. Kitnande nung agpangking batas, pero ing sinabi no, nung nano ing masanting, nung nano ing ideal. Ngini, nga na ng ginutamang Yesu Kristo, dinina na kayong batas Moises, ulingas na kong kasi sa puso. As na kong kasi sa puso, o ining halimbawa na puning sulat, pwede may sulatan, yung kaya kang asawa, kawanyan Pero kanita po, atin lang awasan, atlong beses, sabihan mo, kakawanyan ka na ka, kakawanyan ka na ka, kakawanyan ka na ka, kawali na. Amano mo. Pero Moises dinina nung batas.
kailangan isulat me. Okay? Kailangan isulat me, king kakawanyan me, ika Pedro, kakawanyan me, i Maria, isulat mo dapat. At oining beli ka na ning ginutamang Yesu Kristo, ining pamanyulat, ining writ of divorce, na kailangan ng tuparan ning metong lalaki kanita. Baluyo po, but in-emphasize na ning ginutamang Yesu Kristo ing pamanyulat. Kasi, dahil biyasang sumulat kanita, den mong pari. Den mong pari. Anyabyan para makasulat siya yung metong Hudyo, pag-aralan o pamureng letters. At tatandaan na po niyang mag-aral kami at yung kaming klaseng Hebrew. Diyos ko pong pati nga po kong susulat o kopyan ng letters, ng Hebrew letters. Manaliwaya, nang kay adwaya tuldok, metong agtuldok, kailangan tandanan mo lang. Itapamong hugis do, ng letra keng Hebreo, as nanong kasakit isulat, masakit na pangbasan. At tatandaan ko, pag-aralan niya yung libro ng Jonah. 1 chapter yamo, kay Hebrew, laway din dyan. Isulat ke po. Anyapin, nano pong puri na sabihan ini, magkasakit siyang lalaking sumulat, di diborsyo da ka Maria. Itang pamag-aral ng pamanyulat, mi kapanawon niya. Ban kanito, misip, di na ng panahon, ing kayang desisyon. Pakibalwanang masalese, nanuya ing pamiyasaw, emu kabudabud, eda nakaburi, elapanter, kaya kang talampakan, eda nakaburi, makona ka, alima kanita, nunepi gunaman, no? Ning lalaki at ning babae. Ing ulagana ning pamiyabed at pamiyasawa da. At kinita mo pwedeng migunam. Anyang sigurong den talasawa kaya kayo magumpisalo paglololas ng kasanting ing panamdaman nyo. Meg-honeymoon kayo. O iting pangarap yo. O iting panamdaman nyo. Pero anyang nagising na kayo, akit may asawa mo, as na yung kamuri, babaw yung aldo, o nakay makiinom yo, may balik ka kayong barkada na, o itanang realidad, o itanang totoo, akit mo tutong ugali. At pauli na nito, maralas, o dakal, makaninay magumpisa na yung pati, magumpisa na yung misasabi, magumpisa na yung baronggan ng pinggan. Ipanalangin tamo po kaniting misa at igunaman tamo. Mumuna, ing pamiyasawa, metong iyang pangkabang biye at tango. Pangkabang biye yung tango. At ustong atsun ako ka rin, mas kinanuya pong bokasyon, pangkabang biye, tatango kang tatango. Ngini, ing biye talasawa, at suking lugar na ng krisis, as nang karakal pangabalanan, pera, pibandyan, panamdaman, karir, dang miyayaliwang storbo, distractions. Ing pamisawa, metong iyang relasyon. At alang perfect a relasyon. Ing mawalaga, itang limitasyon, atanggap mo, itang emuburi kayo, atanggap mo, at asopan meng mag-improve sa lese. Ing maulaga, misasabi kayo. Ing maulaga, nanuya man ang diferensya yu, pwede yung larinan. Nagupin ka rin abe, ko ka rin kaning rectory, ing balang problema at inyang solusyon. Manakit kang solusyon. Hanggang ang solusyon mo ay perfect,
solusyonan me ing nanumang problema. Anyapin, kareta pong masayang mi asawa, congratulations po karetang magkakasakit o may bugnang mi kawani, pasaw kayo, magkonsulta kayo. Itang panahon na binyena ng ginutang Mes Kristo at Moises para sumulat diborsyo kayang asawang babae, gamitan tayong panahon, misik pasibayo, at bayuan, ing tango, king metong at metong. Libutad na ning pandemya, libutad na ning kasakitan, libutad na ning problema, libutad na ning sakit loob. Renewal. Po, buri na kong sabihan, pwede pong iabi ing Diyos, king biyeyo talasawa. Kasi gustong inabi ing Diyos bilang party na ning kayong pamiasawa, ating manantabi kayo. Ating miye grasya kayo. Ulingan niyang kasal kayo, anyang miyabi kayo, pigkaluhan na katamang grasya ni nga pong ginungsikanan, akabyusan tayo, ing piyamiyabi ning talasawa. Kung po sasabihan, formulayay ni, mas baluye ka na ako, ing biya talasawa. Suggestions lamo rin. Pero atin talagang panahon at okasyon, maiwasan. Kanyapin manalangin tamo kaniting misa, king ingrasyang plano na ning apong Gino para king lalaki at babae, misan metong lo. Ipanalangin tamong nikasikan ng lo, reng anggang talasawa, isadsade ing metong at metong king respeto at king lugod, king pamaningat at pamaglingat. Talakad na po ngeni at ipasyag tayo kay katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, ibang lubos mayupaya, linalang king banwang ponyato, at kaya Kristo ng anak ng bugtong nga ginutamo. Tengagli upaya ning banal espiritu, mibait kang Nuwa na Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, timipaya karing mete, king katlungal do sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok wananin Diyos ibang lubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik ka naman keti, ban mukum ka rin mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pami sa makding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king be alanganggo. Amen. Manalangin tamo king kakatang Diyos, ning lugod, alina lang karing tao para king metong at metong. Nga tamong manalangin, Ginoo, pasiknangan mo ing lugod mi. Ulitan tayo. Ginoo, pasiknangan mo ing lugod mi. Para king katapatan daring sablang pepatibe, king pangako rang lugod, king metong at metong, arapaning Diyos ning komunidad. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo ing lugod mi. Para king kabyasnan at tetagan, dengagang magnasang magkulwalo, at palabong king lugod ning metong at metong, kaya kaban dingaldo, ipagkalog ning Diyos karela, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo ing lugod mi. Para king kapibabatan at kusang pamamatawad, para king sikanan loob, makiramdam at magsalita, para karing niyasawang makasadyang sumaw, king metong at mako, king pusan at kakulangan ning balang metong. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo ing lugod mi. Para king tiwala ra king Diyos, danyagan na ganang niyasawa, ating kamalayan, king karelang kakulangan, at kainan. Ban kapilan man, kumupas ing lugod da, king metong at metong. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo ing lugod mi. Para karing pusong ating kapanayan, pamakidayan, pamanalastas, karing babae ni pasakitan, lalaking mesira kamarinayan,
Ima at anak, ami paimburisan. Manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pasikatan mo ing lugod mi. Para king bendisyon ng Diyos karing kaya katampi bale-bale, lalo na karing niya sawang bisang sumuyo, king pamangailangan ding karelang komunidad, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo ing lugod mi. Para karing sablang mayawang na biye, ipainawan-awan sana king kapayapan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo ing lugod mi. Ginoo, papanatilian mo kengan king kekang kasunduan ning lugod. Pagkaluban mo keng panahon, ban atuklasan miya ing metong at antabayanan ing balang metong king lugod. Kapaminataning sikanan ng Yesu-Kristo ang Ginoo mi manggaman king alangangga. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakon daon matanggap ya,
Harapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning ginuy ting daon karing gamat mo. King kapuri ang po ni kaligay ning lagyo na. King kasaplala, tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. Ipa, tanggapan mo retingayin ay inawad ng idaon mining ginuming Yesu Kristo bilang kapigaganakan kayo. Manano na sanang ingkasuywan ming mitmong kapamintuan, iyatad na kami king kaganapan ning ke kaming pangayat bus. Itiadwan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kekan timurin. yat nayoring pusuyo, Makayat na nala king gino. pasalamatan tayong Ginoo Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karin oy pa. Dios king alanganggat lubos mayupaya. At tsukeka ing ke kaming pangayatsu, pangimut at pangatao. King pamibiyebye mi aldo, daranasan mi ing ke kang lugod. King lugod mong tenam king meto yato, binyenen ing ke kang anak ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga ababiegaran siya. King ing akayabe mo kami king siping na kapilanman. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing ke kang ligayot, layon makyabe king alangtok ng dang pamamye kapurian ke ka at ngaming kakanta. Tunay kapin banal oy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapi at pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batningapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyining kalis ka rin kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyangin ni gaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyobli ng mebiya ning anak mo. Darawon mi kaya kayiting tinapin ng biya at kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kaying pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, ati Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kayabian ng Mariaing Birhenin duning Diyos, kayabian ng San Joseing kayang esposo, kayabian ring apostol at ing sablang santo, tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kayo, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dagat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ibiemu ke kami, King Aulongeni, at ipatawad mo ke kami, King salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, emu ke ipay saul king tukso, nunay kabusking aro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu para ati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manianaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian ating kayupayan ang poning ligaya manggaking alanganga. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka ni kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik na din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Pagit tamong ening, may kakametong tamo king kapayapan.
Niyo'y kordero ng Diyos, niya'y milalako king kasalanan ng iyatu, mapalad na ring mayayaws para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat igkasmi nga mano mo, kumayap na ako. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsu ko, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may gitking sablang bage, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandi tera katanggap king sakramento. Umekamo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keko. Emo paing tulot kapilan maning mikawani ko keko. Amen.
Si Claude Tapo. Oratio Imperata. O mapamakululuan pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya kakaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakala kasakitan kaya kami at may kakamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, nalilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo laring taong mitutukan. Manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampating pangakalat na. Ipanalangin mi laring peka punwing pambansa at lokal. Ban mamili at sali mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan day tiye makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboreng niyawa kaniting sakit. Panalangin mila retang niyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan detang mayang nabi. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming niyabe-abe para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pahulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarihan na kami king pamagbayulo at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na indunin Diyos, e mo sana pisauling aklis mi kaya kaking kagulangan mi, nunebagkos mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes. Manalangin tamo. O Diyos, sa mayupayang tutu, ipaintulot mong ing Eukaristiyang pisulusuluan mi, katmuan na kami king kekang biye. Manano na sanang ing lugod ng Kristo, apag masusyan mi ngeni, tagkilano ring biyemi at tayrana keng painturo keko. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukulukay po sa guli. Yung monitor. Announcements po. Ingmo muna, dakal pong salamat kareng Minye Ebon, Danum, Piles, Ensaymado, Aduang Kabanayablias, King Rectory, King Melabasa na Paruminggo, Emila Papuagis ang detang Aduang Kabanayablias. Karing Minye at Migsadya kareng Bulaklak, kang atsimpresi para king pangalinis na ning garden ng San Nicolas kening banda kong wanan. Karing hanggang sinaw king launching na ning ASFES Month of the Rosary, ang papakareng minantabe at ginawang video tungkol king kakatamong shrine, anting introductory presentation kareng pilgrim sa pupunta keni,
At deng sinaup king pilgrimage activity napun first Saturday kareng adwang misa, deng meg usher, deng meg kanta, deng meg rosaryo, deng memwat mo naman kareng bangkuta mong batu kitang lele akasya pepalwal talang. Datang memwat hanggang ni masakit lakatawan. Para pag nakapok king kakanamong schedule October ning month of the Rosary, October 9, 16, itang 16 tumagon kayo ngan, gawan tayo itang pilgrimage agewa tamo napon. October 23 ang popang Living Rosary, keng October 30, tutukiin kayo katamong GCash number. Aki-check po yan keng katamong Facebook. Ing update keng Media Enhancement Project. Sorry. Okay. Manibad ka rin 21 donors from September 11 to 26. Deng linog po 156,000 o 157 lata rin. At kay bat anyang October 1, adwala rin mag-donate 5 at saka 3,000. Yung total linog ngayon is 164,000. Kay bat yung total donations as of October 2 is 164. Bayaran na mo itang 116,434. So ring at yung pang pera is 47,565.80. Ing babayaran tamong utang is 100,000, kulang tamo pang 52,420. So, ditak pa po para makompleto yung project. Ing tutuki yung financial report para king September 1 to 30, 62,540.77 yung kaya katamong beginning balance. Then lino ba pera, iba't kayong mass collection, 27,655. Mass intention, 28,370. At then donations, kareng donation boxes tamo, ang popang individual donations, 23,890.25. Itang 157,000 iba't kareng donors para kayong kaya katamong project. So, rin kakatamong gastos, internet, electricity, revised quota system. Ini po balang parokya o shrine at inyang contribution king kakatamong archdiocese para keng administrative operations no ning diocese. So, ing popondo keng administrasyon keng archdiocese deng parokya tinlang contribution. Depende po keng dagol na ning parokya, yung kakatamo is 1,927.80 monthly. Kaya ba't yung kakatamong yung pengan mi, salamat po, 4,998.50. Yung stipend na ning rector, 25 masses times 500 pesos. Yung salary na rin kakatamong adwang personnel, 14,100. Plus yung liturgical supplies at miscellaneous expenses 83,654.81. Deng mga regula di gastusan kareni den imong apat ilang linista ko. Deng adwang gates 13,500. Ing cellphone para ken chicas 5,990. So yeah. Ing rectory repairs anyang August pa ini 34,000. 5,000 pieces sa stampita, mamalaga lang 7,500. Yung media enhancement, bayaran tana is 116,434. So, in summary, deng perang linob at beginning balance 299,456.27 minus expenses of 248,164.81. In income tamang mitatagan at yung bangko and on hand 51,291.46. Pero karening 51,000 na rin makalele la rin pamayad tamong utang kitang 100,000
47,565.80 para kay katamong media project. Yapin ang babayaran tamong 100,000 inutang king ASFES. Para ka rin detalya da rin ang report, makapost siya po kayong bulletin board tamo during the day. May post siya during the day. Yung tutuki po paganaka, may gumpisang 3 Sundays ago, magnovena tamong 9 Sundays bilang kapigaganakan king 9 years ago, pegsadyan tayo ing selebrasyon national ning panyatang ning Kristyanismo ketiking Pilipinas ing 500 years anniversary. At yuta na po king 3 Domingo, uling last week pengadyan tayo ing prayer for the teachers. At ngayon 3 Domingo ing tema para karanyang pakakalulu. Anyang ing 3 banwa na ning pamagsadyo makaparikilya kareng pakakalulu. Anya agkatanda kayong panalangin tala pangadi reng pakakalulu, siklod kayo po. Pupuriyan at parangalanda ka, sasamban at pasalamatan da ka, ginuat Diyos mi, ipaming malugod at maganaka, udaring mga ragula bagay, adepatan mo ke kami, lalo king kalam ning kasalpantayanan, at tinggap mi antimong regalo, limanang dala na banwa ing milabas, ipanalangin mila reng kalulu. Ing ginuming Jesucristo, pekatimid na ing pamanaral king maya pabalita, karing pakakalulu, ya ing peka maulagang tanda, king ya itang pananayan adatang. Pasalamat kami kaniting pribileyong maging dake na ning kasuywan ning pamanatad king maya pabalita, karing kalulu, karing material at spiritual a kailangan da. Pupuriyan da ka para kaniting pamikatagon at panalangin ming maging tapat kami sanang kapagobra na panemya sanang akiting lupa ning ginuming Jesucristo karing kalulu amipasyag nanuman ing gewayu karing pekamalating dili karing kapatadyu kanako yu gewa ding dapat ning pakalulu panemilasan ng gawan layon akilala king ing pamanyaw at pamanyuyu panibatanin ning bendisyon ang pontula at iyang babye ligaya keko malugod ay pami. Gawan mo kaming karapat dapat Ginoo makasuyo karing kaparaming tao king meto yato ang mabibye at mamate king danup ibiyem mo karela king kamapilataning gamat mi king aldo ngeni ing kakananda aldo at king kapamilataning mapanatindiming lugod ibiyemo ing kapayapan at tula. Amen. Manatili kayo pong makasiklod para king panalangin kang Apo Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes. Ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen.
Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ingino manatili kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.